أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ريكو دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين 309 نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برن عزیز الدرس مایاش بریاوه دا ام گوهابی سر بحث که بچوک چی کناوه بحث ما دبیجه باب النهی عن المن بالعطیة و نحوها بحثا قدغبونا وقتی که ما قنجی کلیه که کریا مو ام بجی صدقه دایه مو اهری کوری که اوی کریا مو قنجی که پی کریا مو بدر رویوی مو که منت دین سر پشتوی مو منت لیب که بدر رویوی مهولی قنجیل تکر و تم محتاج منی فلان مو تشتوالی بیجه آية القرآن دست بده که امام نووي بجه قال الله تعالى رب العالمين جل جلاله لقوتيا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أي قالك باورمندان صدقين خوا يعني خيرو وياردمن خوا بيهوده برندن وبطل نكن وبمنتو أزيته يعني هم بدي روي برای خواه مسلمان بجمع اف قنجی بتکریا و وجا وی دلی پی بشکه و قنجا خواه بیهوده برندنه و ابطال نکنه خیروه یعنی خیروه بلا جس هوا در نکبه اف آیت خلاص آیت دیو قرآنه دبجو الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله او کسی که مال خواه ظاهرا ریو خوده دا خرج کنه نخیر مال خواه ریو خوده دا خرج کنه يعني حقيقة مال خواره خود خرج دكنا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى بشتهنجي ناكن تابعي و خرج كرنه منته نجي أزيته يعني مال خواره خود خرج دكن بشتهنجي منت الأنصان دكن وددن روي أنصانا نجي و دئشينن يعني أزيت نودن و يعني تشتو بئشينه بئشينش ورا نوبيجن بله ما آیت قرآن خواندن ام هاتن حدیث پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام حدیث 1509 وعن أبي ذر رضي الله عنه أبو ذر هات نقل كنا خدا جرازيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجيش پیغمبر خدا نقل كريا قال پیغمبر خدا هوليغاتيا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سه قسم انسان هنا لا يكلمهم الله يوم القيامة رجع قيامت خدا بورا ناپیوه خدا بورا ناپیوه یعنی اشتغالیو رحمه بورا ناپیوه نخواه حساب شو بپرسه ولا ينظر إليهم روی رحمه وانانره ولا يزكيهم و پاقش ناکش گنها یعنی گنها و عفو ناکه ولهم عذاب علیم عذابك دجوار جبوه هيا عذابك دجوار جبوه هيا قال فقرأها رسول الله 3 مرات پیغمبر خدا سه نقله اف آیتها خوان نخیر سه نقله اف افاده ها گود و قال ابو ذر وجه ابو ذر هولی گود خابوا و خسروا من هم یا رسول الله اونها محوبین اونها خسرین اونها نعمت خدا من محروم کینن اف هر سکن ها یا رسول خدا قال پیغمبر خدا هولی جواب دا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المسبل اوه کوش بو کبره یعنی دقانا انسان بجه کوش قمالوی هیا بو کبره جل خواه دریج دیکل عرده را خرخرینه یعنی او تشته هولی یعنی تشته کو یعنی کبر جی شبه والمنفق نخ المنان منان اوه کو قنجه دیگه و جوه قنجه ده روی هوال خواه اوه کو قنجه لیکری قنجه خواه ده روی وی بجه مهول قنجه تاکی روشکه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اوه کو بصون دافر مال خواه دفروشه مال خواه دفروشه بصون دافر بجه والله ما مال افقوسه کریا هولی کریا فلان و دفروشه رواه مسلم اف حديث امام مسلم نقل کریا و في رواية له رواية ديو مسلم ده هولي در باز به المسبل ازاره
اوکو جل خوا درج دکه يعني وجه إمام النووي شروفا دكه شرح دكه إيضاح دكه بجه المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء جل خوا امجي بانطور خوا اون مثلا دو خوا درج دكه حتى بنگوس كت كوه جبو صرف بو كبره هجاج بو نجبو كبره به خموه ناكه نجبو كبره جبه معلومه بنگوس كت كتيا يعني محتمله پیسیتاهی بلاف ببه نجاست ببیته نیست اوج نگلت اشتیک باشه یعنی زیاده درش کرده نباشه بلش بو کبری دمه که دور عربا دا وی زمانه دا افتش هولش کبره جبو کبره تحتان کرن عرض راجل خد خرخراندانا حچی و بکه خوده یعنی چاشته برا ناشتغله و روی رحملی نانره و وی تسکیه ناکه وی پاخش ناکش گنها عفو ناکه ولهم عذاب علیم عذاب علیم عذاب دجوار شواره هیا بله ام گوهای بحث کنو چی که بحثا میانو باب النهی عن الافتخار والبغی بحثا منع کرنا قدغبونا افتخاره مخناف بده بجا اسهولی ما فلان والبغی مو نحقیه بکه و افتخار نحقیه مو حق برای خواه مسلمان بخواه و مو افتخار خواه بکه یعنی الظلم نحقیه تعداریه و افتخار خواه مو بکه مو خواه ناف بده اش آیت قرآن دست بده که قال الله تعالی بجا رب العالمین جل جلاله هولی گوت فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا خواه پاکش در نیخن نبیجه ام پاکش ام پیرو پاکی ام پاکجی و ام ین وی منینه یعنی و نبیجن یعنی بیجه ام گناهکاری یعنی ولی بیجه ام گناهکاری ام عیبداری ام قصور مهنه فلان ولی بفکرنش خورا دقنو هون عیب و قصور خواه ببینی عیب و قصور خواه پاکش بکی فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا خوده بهتر دزانه خودان تقوایا اوی کو تقوا و حی اوی کو تقوا دار خوده بهتر با دزانه اون خوابخانه بیجه ام متقی ام پاکجی و ام پیرو پاکی و نبیجن اف آیت قرآن خواه خلاص ام هات آیت ده انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم انما السبيل انجق ريا عذابي يعني سبب عذابي جبو كه هيا على الذين يظلمون الناس جبو هيا جبو كسا هياكو ظلم الانسان دكان ويبغون في الارض بغير الحق سروية عرضه نحقي نحقي يعني كبريت جنا نحقي كبريت نحقي حقسزيتنا اولئك لهم عذاب اليم اف انسان ولین شورا عذاب دجوار هيا عذاب جانسوز هيا جان و بشاوتينه من عذاب ولی شورا هيا بله حديث 1591 وعن ابن عباس وعن ابن عياض بن حمار رضي الله عنه وعن عياض بن حمار رضي الله عنه عياض كره حمار هات نقل كرم خود جرازبه قال قوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام هولی گفت ان الله تعالی اوحى الی پیغمبر خدا بجه رب العالمین هولی وحش مراره کرد ان تواضعوا ولی شهودرا نفس بچوک بین هم بری هبوده پیش بری هبوده ولی نفس بچوک بین حتی لا یبغی احد على احد تکس تجاوز حق تکس نکه تکس حق تکس نخواه ولا یفخر احد على احد تکس افتخار خواه لسر يد ناكه تكس همبر يكده خو نوف نده بيجي اسهوليش تماسترم واسكره فلان كاس ما اش فلان قبيله ما تشك تشتي فلان ولو انا بيجي رواه مسلم اف حديث امام مسلم نقل كده خود جرازي به حديث 1592 وعن ابي هريره رضي الله عنه يسش ابو هريره هات نقل كده خود جرازي به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دبجه پیغمبر خدا علیه السلام هولی گفت اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم وقتی که بیجه او انسان همی چونه هلاکه انسان همی محو بینه یعنی انسان محو بینه یعنی از محو نبیمه معنای اوه ها او بیجه انسان همی چون هلاکه محو بینه کسی هولی بیجه او
شبه همیا چوه هلاکه او شو همیا بهتر چوه هلاکه رواه مسلم اف حدیث امام مسلم نقل کیا و جا و حدیث شروع جدی که امام مسلم اما شروعوی شرحوی تفسیروی ایضاحوی بخوینی بجا الرواية المشهورة فهو أهلكهم يعني رواية مشهور أوكو أهلكهم فهو أهلكهم جهايا فهو أهلكهم فهو أهلكهم مبخينة هنجي أوي أو برنا هلاكه يعني حكي بيجي انسان حمي چونه هلاكه اوي انسان برنا مروف برنا هلاكه لبالي رواية مشهور اوكو او بيشا حميو چوه هلاكه اوش حميو بهتر چوه هلاكه برفع الكافي أهلكوا رفعه يعني برا كافة وروي بنصبها فهو أهلكهم جي هذا رواية وهذا النهي وجاء النهيها بوكيا لمن قال ذلك عجبا بنفسه يعني حش نفسه خابك بيجي أس بيرو باكم أس باقجم وأس يعني بيقون همنينه وانسان هده چونه هلاكه يعني بو حش نفسه خواده که و خواه ناف داده و تصاغرا للناس انسان بچوک بینه يعني انسان همي چونه هلاكه نمج ناكن روجا ناكن هو ناكن فلان همي چونه هلاكه من اتنه ما سرخوا وارتفاعا عليهم وجا خسر ورا ببینه فهذا هو الحرام يا حرام أذى وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم لبله او کسی کو وش تقاید بیجش بو چه چمکو نقصانیات دینی الانسان را بینه یعنی انسان دا نقصانیات دینی دبینه انسان میجه خواناکن و زکات خوانادن و نیاری هفدکن یعنی رعایت آداب و ارکان دین خواناکنه و انسان را دبینه و قاله بجو وش تقاید بیجه انسان چون هلاکه والله بیجه تحزنا عليهم بو حزن خوا دلوي دملب انسانوا شبوكو دلوي ما اب انسانوا نكو كبرا خوا سرسر وادك وعلى الدين فلا باس وجو دلوي دملب دين وا دلوي دملب انسانوا كسب وجوش بيو قصه بيجه فلا باس به ضرروناك هكذا فسره العلماء وفصلوه علماء هولي شروع وكنا في حديثها هولي تفصيل كرنا هولي ايضاح كرنا وممن قاله من الأئمة الأعلام وجا أبين هولي شروع وكري وهولي قاتين عالم مازن كنا مالك بن أنس مالك كرة أنس والخطابي والحميدي وآخرون وعالم ذا وقد أوضحته في كتاب الأذكار مع حديثها كتاب أخوة الأذكار هذا كتاب كإمام النووي الأذكار كتاب الدعاء من كتاب أخوة في حديثها شروع وكريا إيضاح كريا خوش کو برن عزیز بلاوده بسکنه حتی درسی که ما یاده بمین خیر و خوشیه دام